kan hanma Nifitin misna rai thoinak Bible chithiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai October ni kulninga zartani Bible thiang relna Rom angan pariat me pakhat in leikha abetlang pi tharau nun atu chu Christ Jesu he petlai in anong mi hna cha a chun sol phot nak ti lo zeicha tia Jesu Christ he a petlai mi nun na akan pe tu tharau phung ni chun sol nak le thi nak phung chung khan akan lot tar chang minung kan sining kha adar ruang i nolbia ni atwa kholo mi kha pachian ni atwa minung kan sining chung i mi sol nak chu pachiani afapa aron thlanak thongkhan sual aphojang sualnak tainak ding cha chun minung kan sining aswal mi bantuk sining he hin ara pachiani hi zeicha ada atwa ti a chun minung kan sining zul in salo in tharau hruainak zul in anong mi kan nunning a hin nolbia chu tua u tia atimi velte a khan along oi asina ma cha a se anminung sining ni tua u atina anminung sining pau ni tua u atin haning pau in anong mi chu minung sining ni adu mi ni khan anlung thin chu au na tharau ni achim haning in anong mi chu tharau ni adu mi ni khan anlung thin chu au na nan lung thin chu minung sining ni au a chun aphichuak chu thina ka si nan lung thin chu tharau ni au ka chun aphichuak chu nunnak le deinak si chu cha a minung chu along thin kha minung sining ni au ka chun pathian ral si zeicha tia pathian nol kha azul lo angai ngai ti a chun azul in azul kholo an minung sining du nak azul mi ni chun pathian kha anlom tar kholo siman se lo nan ni chu chiti chun nan nong lo tharau hruaining tu in nan nong deu pathian tharau angai lo mi chu khrita an silo siman se lo khri chu nan chung i ma chun solnak rong a nan pum chu thi man ha se lo nan ni chu pathian he nan erem chang cha a tharau chu nan cha a nun nak ase Jesu kha thi nak in athau tu pathian tharau chu nan chung a chun khri chu thi nak in atho tar tu pathian ni khan atharau chu nan chung a tar cha a nan ni zong thi mang mi nan pum kha nun nak a an pek piak halai boi pa bia si thong thbia relnak luka angan hlaithum ami pakhat in pakwa nan sual ngai chiu nan thi sual lai chuchan a chun Jesu chu Pilate ni Galilee mi hna pathian sin a rai thoina nan pek chat leo i athat mi hna kong kha nakchim Jesu ni ale hna i chu Galilee mi hna chu chubantuk in thi nak anin cha a Galilee mi adang hna nak in aswal deuh mi an si tia nan ruat mo asilo a nan ni song nan nunning nan thil lo a chun anma thi bantuk in nan thi ve lai siliom mi in sang ni anet mi palhai ri hna khata hi an thi nak ni hin nan ni kha Jerusalem khochung i mi midang velte hna in an swal deuh tia alang tar tia nan ruat mo asishum shum lo nan ni song nan nun nan thil lo a chun anma thi bantuk in nan thi ve lai ati chun Jesu ni hi benabia hi chimna a tho i mi pa pakhat ni adum chung a theipi kong pakhat achin atlai mo tlai lo ti avzau tika zei man rak tlai lo chu cha a adum zau khen tu pa kha a tho i zau man kum thum chung theipi kong hi atlai mo tlai lo tia zau ok a kra leng mang i atlai zei man ka muri lo chu cha a hau ko zeicha hen volai dat tu kha ai lang mang lai tia ati siman se lo dum chang tu ni khan ale i boipa hi kum khat hi chu zuwa kauri avel chum in ka cho lai i non ka thoi lai chun kum voi a atlai a chun atha ko
atlai lo lein hautar ti kong halai ati tia ati boi pa thong thawia si atu chana chun hin kan relmi Bible cha chang chung in tharau tha sang kan rom ti nak chan sitari lai sual ngai chi nak a out na ni hin thong tha a boi pa ni hi ti nong bia hi achim nan ni ngai chi lo a chun nan di lak in alma bantok te in nan thi ve lai ngai chi nak ti mi chu zaida si bekam hlun a ngai chi nak ti mi be phang si lo a pe tlai mi be phang ha chu voi thong khat le voi som nga tam atlang pi in emir asilo a clear than tia le asilo a theological le in thallo nak real in athami pathian sin a clear than tia le asi hin ha hi swalngai china cha a her mi thil pani an si ta chun nak a voi thum tiang Ezekiel ni Israel mi na sin I pathian au na kha tel nan swalna kha engai chi u nan siasal kha hlon haulu nan thil fi nong wer te kha hlo u an hlaili a me pruk nan swalna kha engai chi u lo nan swalna wer te kha mer ta na u angan hlai riat a me somthum imer u nan lam thalau kha mer tak chang u angan somthum pathum a me hlai khat bekam thar a atlang pi in man mi wap chu minta ni u si voi somthum alang I mi ta nuwa ti mi min zong voi kul alang bi asulam akhat mi ta mi lo mai kha voi khat chu ngai chi na ma thai an kul khat a me som thum pani tia ale swal ngai chi na ti mi chu zaida si ti mi thuk pi in ngai oka Bishop Socrates Villagates ni aphung chim nak cha ok Jisu bantuk in dot nak a do tuk mi ro na angai pathian dot nak chu kan sual ngai chi nak thei par aselo ati chu pathian ni akan dot chu kan sual na kan ngai chi cha a selo in dot akan du cha a se sual ngai chi nak chu pathian ni akan dot mi kan sina kan ton mi thei par se chu cha a kan sual ngai chi nak ni pathian sining dot nak achua tar selo in pathian ni akan dot na kan hmu ton mi ni sual ngai chi nak achua tar pathian dot na kha kan hmu sa chu cha a kan sual na kha kan ngai chi ma chu a man mi se arwang chu October ni kul thong ni pasari kum a RNP pukwa Radio Philippines Network from nak a in ngai tu na ni thong tla hlun asimi khwal pani an ngai alak pakhat chu nun chung thong tlak ding in bia an khia alung a thlen nak chu mi pakhat ni Bible chung Jisu chu Pontius Pilate ni thi dan tat nak apek mi kong kha arel piak nu a thok tia achim Jisu chu suanak zeiman atwa lo na in thi dan tat asileo ama chu nun chung thongtlak asi tia ama le ama ati biakin ama le ama a hmu vailam chung a thlai mi Jisu kha zo ahmai dai nak le dot nak da ti lo chun zei phun zai nak man chim lo in a mi kha hmu chun chu chan thok chun pathian dot nak le ngai thiam nak kha hmu cha along thlen nak chu thok Bishop Villagates ni ape ri mi chu pathian ni kan tua mi sual nak ruang dan akan tat lo na in kan sual nak ruang dan tat kan sideu tia ati thil pakhat khat kan tua sual tika chu sual nak chu kan sin ara than kho sual nak hrim chu kan dan tat nak achang thil kan tua sual tika kan chinlong boi nak achuak nangam nak ti lo thil pakhat khat kan tua sual tika ka sual tia kan irwa ton chu pathian ni achua tar lo chu kan tua mi sual nak ruang sim chu cha boi pa ni achim mi chu nani ngai chilawa chun nan dilak en nan thilai na in kaima ruang nan thilai lo nanma le nanma nani tha cha nan thilai kaima ni kan that na lai lo nanma le nanma nani ko cha nan thilai tia ati chu cha don't mi ulenaw na hi bia hi ruathan ha si
nan ingai chi lawa chun nan di lak in anma bantuk in nan thi ve ko lai angai tu sapi nan chung a lunglop na tampi kane mo ka pa o na fa kai tu na sin khuk bil kha sa cham in kan fu liao a chil dang hal ding kam hal lo na sun par nak chu lang tar in nang malop ter tu si ding le mi kip chon ding tlak nung sia do kan hal e ka chin lung ni chun ang hal ko boy pa ka mi nung si nak in ka tlin khâu lo hi valai tho va kan hal lo nun in thong tha kal tar tu le na te te tha siding in ka bom sham ko midang nun sar siam tu si lo ma nun sar siam tu si ka du na zum mi le na bau chan mi si ka du midang nun tay tu long si lo ma le ma tay tu si ka du kharau chiang phim ka bom lo ka kal tak ha ka chin lung ni chun ang hal ko boy pa ka mi nung si nak in ka tin khâu lo hi valai tho va kan hal lo nun in thong tha kal tar tu le na te te tha siding in ka bom sam ko mi zong an tam e ka chin lung a ven tu ral ka ka chia pia ka bur ka le 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 dang in khoi ti zu na in a thum mi kip lom na le the chua bia luan tar ko ka chin lung ni chun am hal ko boy pa ka mi nung si nak in ka tin khâu lo hi valai tho va kan hal lo nun in thong tha kal tar tu le na te te tha siding in ka bom sham ko ma le chung khar cha long si lo mi phun pi le kan ram di la khat chwa ram thar chung alu pi ka du e ban boy phado te a mi chiam tim kan si hi pul pi chung lo a sil lo win nun in lang tar ning ka du ka chin lung ni chun am hal ko boy pa ka mi nung si nak in ka tin khâu lo hi valai tho va kan hal lo mandam nak lei kong he pet lai in thin phing sipu zot na kong volai chung a hin thin phing sipu zot na hi achuak mi thin phin sipu rung rul ni achan mi minung nuai zale somriat hlei an chunhna lak a minung tingthum chu sipu ruang a an thi sipu zot na angai mi hna tam deuh chu Asia le Africa ram in an sim Myanmar ram zong a sipu angai mi an tam chin nang mang chang
sipu hi thongkha zakwa somret pakwa kum a an rakmu sabik chulhan a thi ron nak in thinphing achuak tar ti asuna in zot nak rong ru ti in fe tar lo in non a non b hepatitis tia an rak ti thongkha zakwa somret kum kwa kum aphak tik long a virus rong rul asi ti an thei i sipu tia min an pek thinphing sipu chu RNA virus rong rul phun khat ase genotype aphun in phunrok aum e minong le chinpa ji na long a achun kho abikin thi in ichan kho ase asulam chu zotna angai mi thi ni midang thi chung a alut a chun achon tinak ase tamdeu chu zotna rong rul aum mi sichun nak thim hantinak in ase thangchau kan ram na achun thiron nak in tamdeu ichon ase zot nak rong rul angai mi habras havi nak thimso nak bled mantina na ase thirin ha zong in ichon asebe si in maile pumdang dang atrial min ha chu sipu chon kho nak lethum in afoideu sizong sikhan a anman mi thiri athian lo taka ichon kho sibe volai chong a sipu ichon nak asang bi kram chu Egypt ram ase minong prasha a pakhat ni anichon anni chu sikhan in tambik anichon anti van that nak chu sipu rong rol ni pakhat nak a pakhat le pakhat ti sa pum itong inhur nak men in chon kho aselo panhi nak sipu rong rol zot na angai mi he in khat a umti nak ni chon kho aselo mun khat in umti kho asego pachum nak in khat a umti in tong tham kho asego pali nak nulewa sinak in ichon kho nak lam atlom ngai te pangana nuwa panhi a pakhat ni angai kauna in an panhi in an ngai lem lo ani chon thang lo tina ase parukna asuna in nulewa si chan a ma angai a chun irarin hau pasari nak na poimi ni ashrinka ngak chia sin chon kho nak zatuak pasha man aum lo priat nak nokdin mi nu ni ngak chia kha chon ti mi phe tar nak tete aum lo sipu rong rul ani chon tika virus rong rul chu thri chung a aluti thin chung a akar chu thin in sel na kha virus rong rul ni apel te in aro chan asautek a thin aphing chang chu cha a thin phin rong rul tia anti amai a thin aphin tarmi rong rul phun ni ele bi an cha a sipu ti ase thin phin tar tu rong rul ha chu an thin chung a an kar thin long silau in toy phiu u chungjong a akar kho asuna in tamdeu chu me chun nak lekhana alang tar lo thin phin rong rul ichon tika chan toy thin phin le ngor thin phun zot nak ti in phun ni om siponi achon i thlakhat chung a me chun nak alang a chun e chut hepatitis sipu tia ti sem asuna in tamdeu zatwak somria chu laknak atwa lo zot nak rong rul alut ka a fak pi in zot rol ai ka thot lo an chong ano luak pofa zun thil aphing mit ai hre te na an se abik in tha adi I adoi mi bantok in an lufa tlangrai bantuk an si cha a zai arel thanglo sipu chon a ing mi zatuak thlainga chu thlop ha lo in tharok chung a andam than atang mi zatuak som nga tu chu zot nak rong rul tlaw lo in ngor zot nak rong rul aphor tu an se hi adot kha ngor thin phin zot nak tia ti se sipu rong rul I chon hu tharuk alwan a chun ngor zot nak rong rul phor tu tia fe tar an se chun ha chu chan arau tek a thin char thin cancer achuak tar kho volai chung a thin char le thin cancer angai mi zatuak kulenga chu sipu rong rul ruang a ase chu cha a sipu rong rul angai mi ni ethlop bol hau apoi mi chu mitam deu ni sipu rong rul an ngai le ngai lo ani thailo I thi ani check tiklong a ro lo pi in ani ha achiu kha chu zot nak an ngai I an thin achar nu a ani thei si phim thiam nak a chun
screening test tia an au atlang pi in zot nak chon nu zer thum zer hlai ni chung a ichek in mu kho si anti HCV blood an mu a chun zot nak rong rul arak chon bel ti thai kho si asuna in antibody phun chu zot nak adam zong a thin chung a acham peng ti nak si chu cha a fiang deuh ding in HCV RNA ti mi chek than her zot nak chon nu zer ni a mu kho si HCV RNA check asia chu rong rul phun zat viral lut kha thai si thlobol ding asia chun rong rul phun zong check chi chal ding si chulong ithlop nak chan kha ruwa dam kho si genotype phun ruk chung a nitlak lai ram tha a chun genotype pakhat hi atam bik Myanmar ram a chun genotype pathum le paruk hi an tam deu ale tu Norbert Chaling Hakha RVA Myanmar ram I atling mi zatlang hon chawna kong ti mi kan ngai nak chan sitari lai Bishop Raymond Sumlut kam chimmi rampi sarnak a bupi itelve nak dal ti mi rampumpi meeting a rampumpi corona nazaka bamu Bishop Raymond Sumlut kam achimmi chu integral human development atling mi zatlang hon chawna kong atoinak in kalak tar lai hon chawnak le hon chawnak to tika nangma ama keima ti mi minong pathum kusi in tuan long a taina mu asilai nun khusak nak cha a ngai lo ok atha lo mi basics ni ti mi hi mi kip ni ngai ase pakhat nak a ngandam nak physical need panhi nak a pumle thinlung body and mind le pathum nak chu tharau kha nak fullness of light spirit na hi anse volaya hin harsat nak sifa na aphun phun a umban tok in Myanmar ramjong chu sifak bikram panni nak a chia kan se volai chung minung tamuak ni harnak kanton cha a hon chaunak chu her mi se Pope Francis ni minung harnak kanton mi chu ral ruang a ansi tia achim bupi chompiak nak chung a minung hon chaunak tia kan ti tik a nun nak ngai mi vialte zatlang nun phung hon chaunak ramkhel nun phung minung pakhat chiao he a pe tlai mi le thinlung he a pe tlai mi tharau lai na ani taldi phundang in kachim a chun bupi ni atwan liao mi hon chaunak chu integral human development atling mi zatlang minung hon chaunak se minung anrum taka ani parhlo anruam akai asilo a ani wa ton churum nakin lilen nak aphun phun achuak e lungthin isum kho lo ruang a rum nak ni ma chung a harnak apek than ton bupi ni chun mi biate tlamtling mi hon chau kha tha apek integral human development ti mi chu Catholic social teaching Catholic zatlang nun phung chompiak nak ning in a thok mi si Pope Leo Tachin ni arak thok Catholic zatlang chompiak nak ning in chan pe zul in pop na ni tlamtling mi hon chaunak kha an tua chiao hon chaunak an tua tika minung in zaulo in upidi law in an rak zau hon chaunak kha an then I an tuan budang he zong kusi in kan tuan long a kan ni chu tlamtling mi ahong chau mi kan slai kan pum kan lungthin kan tharau tia atel di lai mi phun kip biak na phun kip adot phun kip in integral human development kan slai tia Bishop Raymond Sumlut kamni alauter Chan kan ngai mi ati chang cha a nan za ten mang tha u